Prešov, KBC Panter Prešov a víťazkou sa stala Alexandra Nižníková, Panter Prešov. Sokolová Simona, Sokolová Diana a Olčaková Sara. Point fighting kadetov do 28 kg, kadetiek do 28 kg. Opäť Foltínová, Sokolová Diana, Deličáková, Alžbeta, Sara, Olčáková, potom sa pripravia, potom point-fighting kadetiek do 32 kg, do 32 kg, Pána, Čipka, Guman, po nich kadetiek do 37 kg, Onderuš, Elan, Sokol, Bartaloš, light contact kadetov do 28 kg, Fecko, Paločko, kadeti light kontakte do 32 kg, Čipka, Antal, Varga, Guman a kadeti do 37 kg light kontakte Sokol, Delán, Onderuš a Bartaloš. Takže pristúpime k vyhodnoteniu avizovanej kategórie light kontakt kadetiek do 28 kg. Na treťom mieste tatami číslo 1 nastúpi Oberuč, Daniel Vroč. Tatami číslo 1. Pripraví sa Ema Kurucová, Lucia Macková, Kick Light. Tatami číslo 1. Už opäť k vyhlasovaniu výsledkov. Point fighting kadetiek do 28 kg. Tretie miesto a víťazkou point fightingu kadetiek do 28 kg sa stáva Sara Olčáková, Edimax Bardejov. Tatami 2, prosím, nastúpte. Šofránková, Laurenčíková. Pripravte sa. Gumanová, Guláková. Tatami číslo 1 sa pripraví po tomto zápase Senkovský, Kotuček, Šimon, Michálik. Tatami číslo 1 sa pripraví. Košice. Tatami číslo 3.
Bardejov, tatami 1. Potom sa pripraví kategória kadetky minus 28 kg, kick light. Sokolová, Foltinová. Pripraví sa Teličáková, Olčáková, tatami 1, kick light, kadetky minus 28 kg. Light kontakt kadetov do 28 kg. Na druhom mieste sa umiestnil Marek Fecko, Tatran Prešov, Kickboxing Košice. Víťazom sa stáva Daniel Paločko, Panther Prešov. Na body vyhráva Borec červeného David Bartáš. Do ringu nastupí rok červený David Tarančovný, rok modrý Martin Lazarik. Po nich sa pripraví Miroslav Gočík, Štefan Haluš, Vladimír Dráni, Marek Nesku, František Telek a Ďo Valentín.